Pređemo na reprezentaciju. Može prvo, evo, bio si sudionik tog jednog velikog uspjeha, može tvoj komentar Eura i 4. mjesta hrvatske reprezentacije? Pa reći ono što su i svi rekli, mislim da to nije tajna, da je to jedan jako veliki uspjeh. Mislim da 4. mjesto u Europi u ovom trenutku za nas je možda prije samog početka je bilo ono san neki koji je pitanje da li će se ostvariti. Mada opet ću reći sa svoje strane, gledajući žrijeb, gledajući sve ovo ono, nije to bilo nerealno. Jer poznavajući kvalitetu naših igrača, poznavajući rad koji smo imali u međuvremenu i koliko se dugo to gradilo da bi se bilo na tom putu, poklopile su nam se stvari što nam se možda prije nisu poklapale, jednostavno taj rezultat je jedan veliki uspjeh. Nadam se da ćemo postati svjesni da radom i trudom da možemo ostvarivati takve rezultate i dalje u budućnosti. Daj mi reci, kako ocjenjuješ organizaciju Eura i kako komentiraš činjenicu da su ljudi koji su dugi niz godina djelatnici u futsalu ostavljeni po strani, dok su neki drugi ljudi govorili o futsalu koji s futsalom imaju malo ili ništa? To je ono, mislim, meni to nije nenormalno. Meni je jedna stvar koja je nenormalna je Mićo Martižan imao nikakvu funkciju na Euro i mene niko ne može uvjeriti da je to normalno. A sad je Mićo, ajmo reći neki primjer, ali ima tu još ljudi koji su za taj futsal jako puno dali. Ne znam, mislim da naša ta krovna organizacija HNS, oni imaju jednu svoju politiku i mi smo jednostavno tu neko neželjeno dijete koje mi tu spadamo, ali smo uvijek ispod svega i kada ja znam i normalno onda kad ti nemaš čovjeka koji će se tamo boriti za tebe ili koji ne poznaje taj sport, tako da mene pitate za bejsbol ili za košarku ili da se ja borim za rukomet ili kada ja znam, kad mene to baš puno ne zanima, ja ću pomoći ako mogu pomoći, ali ako mi je nekaj primaran mi je nogomet, ja ću se brinuti za nogomet. Zašto bi ja tražio nešto za futsal kad to oduzima nešto nogometa? Znači primjer je čisti za NS, 90 profesionalnih trenera velikog nogometa, 2 ženskog nogometa, 0 futsala. Znači jednostavno nas ne doživljavaju, vjerojatno da su tražili kojeg profesionalca u futsalu bi im se oduzelo možda od ovog velikog nogometa. A oni to jednostavno ne žele. Naša mladež igra i sami si plaćaju troškove neke i tako. Mladež velikog nogometa ima riješene te troškove, igraju svoju ligu zimsku, ne samo ljetnu. Tako da kažem, oni nas jednostavno doživljavaju kao to nešto, mi smo tu. Sad to je Euro, da li će to malo promijeniti? Evo nešto se u ZNS-u počelo dešavati, su počeli se organizirati selekcije, pa će biti sad evo kadetska selekcija, pa selekcija starijih pionira i to, što je već jedan jako veliki pomak, jer ipak ima tu znači i ljudi koji su iz futsala sada na nekim pozicijama, pa se nadam da će se to promijeniti. A velim, sramota je, teško je nekome koji je u futsalu, koji je toliko mu dao i onda dođe jedan takav event kao što je Euro u futsalu i onda tebe nema nigdje. Mislim da je to za svakog pravog zaljubljenika jedan udarac, znači nešto se trudiš, ulažeš, daješ svoje vrijeme ili kada ja znam i sad kad bi ti trebao biti to nagrađen, biti za to, nemate nigdje jer jednostavno neko te od tamo niti te pozna, niti te doživljava, niti zna ko si, niti šta si uložio, niti da to postoji. Ne. Tome je bilo bitno da se to odradi kako treba, UEFA je donijela, hvala Bogu, 2 milijuna eura u Hrvatsku, potrošila, lijepo je to izgledalo, organizirano, HNS je kao servis odradio svoj posao kvalitetno, ljudi, što je najveće čudo od svega i zato je to sve ispalo, svi su se čudili da će biti ili neće, ali to je ono što nas je u biti nam i dalo tu jednu najveću pozitivu da su došli gledati. Znači 15.000 ljudi kada dođe u arenu pogledati futsal utakmicu je super kad igra Hrvatska, ali još je veće čudo kad dođu pogledati utakmicu Ukrajina, Slovenija 6.000 ljudi ili kad dođe pogledati Turska, Italija 2.000 ljudi. Mislim da je to u bilo kojem drugom sportu da dođete na europsko prvenstvo u rukometu, košarci, negdje da idete gledati neku lijevu utakmicu da bi bilo po 500-600 ljudi. Možda. A ovdje je bilo najmanje, na jednoj utakmici je bilo 2.000 ljudi. Mislim da je to jedan jako, ogroman uspjeh. To je uspjeh. Ne Hrvatska, Rusija i 15.000 u areni, nego Turska, Italija i 1.500-2.000 ljudi u Splitu. Evo. I prije Eura si bio onaj koji je stupio ispred reprezentacije kada su bile u pitanju dnevnice, ako se ne varam to je bilo prije odlaska u Iran. Tada si izborio povećanje tih dnevnica koje su zaista bile sramotne.
Možeš nam objasniti o čemu je riječ i može li neki tvoj komentar činjenice da smo se opet vratili na staro? Pa u Iranu se desio taj klik, ajmo reći, da su tu igrači jednostavno na putovanju u Iran smo mi u Sloveniji na aerodromu čekali 2 ili 3 sata, pa smo čekali u Njemačkoj 2 sata, pa smo čekali na aerodromu u Turskoj smo čekali 2-3 sata, pa smo opet sletili u Iran, pa smo tamo čekali 1 sat vremena i na svakom tom čekanju kolačić, kavica, ovo, nervoza, svimo tamo, jednostavno taj put onda nekad potraje 3-6 sati. Mi smo imali dnevnicu od 7 eura. Popijena kava u Turskoj na aerodromu, u Sloveniji na aerodromu, ovdje ili kolačić negdje vas košta 4-5 eura minimalno. 4 puta stanete, popijete, vi ste potrošili dnevnicu za 7 dana. Imate tamo biti, imate se vratiti nazad. To je jedna stvar i druga stvar je što neko kad vas nema mora odraditi vaš posao. Ili mora neko opravdati vas kao studenta ili mora odraditi vaš posao. Vi za 7 eura, 56 kuna, 8 sati platiti nekome da radi umjesto vas, znači da mu date 7 kuna, teško da bi bilo ko u savezu negdje da bi radio za te novce. E sad, ono što je zakonski propisano, stoji u knjigama, to je 170 kuna. I za te novce mi teško možemo nadoknaditi ono što neki izgube. Neki vjerojatno i žive od tog futsala, pa onda vjerojatno dobije na drugu stranu. Ali opet i kad se toga dotaknemo, koliko dobe, u kojem vremenu, koliko klubova i kada nam neko veli dobiva se x cifra, ali podijeljena na 8 mjeseci, probajte ju podijeliti na 12. Probajte na to dodati sve doprinose koji se trebaju platiti za socijalno, za zdravstveno, za mirovinu. Probajte to sve dodati pa ćete vidjeti koliko je ta cifra u biti velika. Kod našeg najboljeg igrača. A sada računajte one hranarine koje dobiju neki prosječan igrač 1000, 2, 3, 4000 kuna. Mislim da je to da su to cifre koje su jako smiješne. I pogotovo onda kad završi ta igračka jedna karijera, onda tog igrača više niko ni ne pozna. Ima danas reprezentativaca koji spavaju praktički na cesti, pa ih se niko ni ne sjeća, a punili su dvorane i u Guatemali, su bili najbolji i bili su na mnogo drugih utakmicama su bili vrhunski. Tako da u Iranu se jednostavno desilo, puklo je to nešto u nama di jednostavno smo popričali i rekli sad je situacija, sad je prilika, što neki predbacuju, kako sad se desilo. Ne, desilo se u tom trenutku, puklo, imali smo situaciju ispred sebe, kvalifikacije jedne, kvalifikacije druge i to je bio trenutak da mi nešto, da se pojavimo negdje. Sjeli smo, popričali smo, dogovorili smo se i tražili smo. Opet je došlo, nije pravo vrijeme, ni ovo, nije ono. Nikad nije pravo vrijeme, jer kad god nešto želite mijenjati, kad je pravo vrijeme? Uvijek će se nešto desiti. Ali činjenica da smo mi nakon toga neke stvari promijenili. Da li našom zaslugom, ili su rekli su nam čak da bi se to svakako desilo? Ne znam, uglavnom znam da sad kad se išlo na ovo zadnje okupljanje da se vratilo sve na staro. Znači da su oni ipak pod nekim našim pritiskom se nama i obećavalo i govorilo i uvjeravalo nas se, sad ne znam koja riječ i pravi, neću reći obećavalo, ali nas se uvjeravalo da će se reprezentativcima godinu dana prije krenuti plaćati neke stipendije, minimalne stipendije, da bi se onda izbjeglo, prebacuje se igranje po turnirima i mi igramo na turnirima zato što od toga živimo. Znači, nijedan igrač od nas ne bježi od toga. Ako vama je neko na turniru da novce s kojim ćete vi onda u tjednu platiti struju, platiti vodu, nahraniti obitelj ili nešto, ili ćete otići odigrati za reprezentaciju, otići ćete i puno njih i ode, ali nakon nekog vremena jednostavno desi se da dođeš doma, nemaš za platiti, žena i djeta te pitaju nešto da riješiš, pa nije lako. Nije lako da ti kažeš išao sam tamo ili išao sam ovdje. Tako da se tad se to desilo, porazgovarali smo, opet smo bili kao, izašlo se kao da je pobuna, neka da je ovo, da je ono. Nije, tražili smo svoje. Mi smo napisali molbu jednu prema HNS-u. Jednostavno je išla molba da mi molimo da nas se posluša. Da mi molimo to i to. I to je na kraju uvaženo, I na kraju je uvaženo i mi smo to dobili. Sad opet je bila priča da li će to biti poslije, neće biti poslije ili kazna. Mi smo se nadali da hoće, jer to je ono što je normalno. Nismo mi tražili ništa više, to je ono što je normalno. A kad je u pitanju tvoj status u reprezentaciji, za početak, neki ti zamjere što si pristao na to da ne budeš kapetan. Mnogi su te vidjeli tako, kao najstarijeg igrača. Evo, može kratki komentar na to.
ne, pa ja nisam ni bio u poziciji da budem kapetan. Nije to uopće bilo ni jedan puta upitno. Kapetan je izabran, kapetan je izabran, sad kako se to desilo, odlučilo je vodstvo i igrači. Ja nisam bio tu ni blizu, nisam ništa nikada u reprezentaciji odbio. Da li je tvom reprezentativnom statusu ikad pomogla činjenica da si igrao za uspinjaču, odnosno da gospodin Boris Durlen je mogao utjecati i da li je mogao utjecati na mjesto reprezentacije? Pa je, evo, to je još jedno pitanje na koje mi je drago da je postavljeno. Ja volim da me pitaju ljudi konkretno, onda konkretno imaju, ja sebe neke stvari isto pitam, onda kad ti postave takva pitanja onda razmišljaš u glavi u biti. Pa ja ne znam je li to točno. Ako je to zbilja točno, ja mogu sa svoje strane reći da mi je žao ako sam ja nekog zajebao što se toga tiče. Jer mi to bi nije bila ni u peti neka namjera. Što se tiče mojih igara ili nečega, mogu se nekom sviđat, ne sviđat, spor sam, ne mogu, ovo, ono. Stoji sve. Ja znam da od kad je krenula se okupljena da sam bio pozivan. Znam da sam u Libiji kad je bio turnir Mediteranski kup da sam igrao dosta, da sam odigrao, ja mislim, i dosta solidno. Da kad smo igrali u Azerbejdžanu ove zadnje kvalifikacije to, da sam isto igrao dosta i mislim da je to bilo dosta korektno, ne mogu ja sad suditi o svojim igrama. Da li sam ja tamo zbog Borisa Durlena, evo, ako je to tako, onda mislim da to meni se nema kaj prigovoriti. Meni je to žao, evo, ali onda to mislim da nekog drugoga morate pitati, ili je to izbornika morate pitati, ili morate pitati Borisa Durlena. Ne znam, evo, zbilja nemam nikakve veze s tim. Meni je žao, evo, spomenuli su Sašu Subotića, ako on zbog mene propustio europsko prvenstvo, meni je žao, ali velim, ja sad tu ne mogu ja tu pomoći, nije to bila odluka moja. Da, to je evo bilo pitanje konkretno za Subotića ili ne znam nekoga drugog i tvoje pozicije u reprezentaciji, ali znamo recimo da iako si ostao u reprezentaciji imao si dosta malu minutažu na Euru. Da li ipak ostaje neki gorak okus u tome? Pa je, evo velim, do tad sam čak igrao dosta, na Euru sam igrao malo. Da vam sad ja lažem. Je, i ljud sam i razočaran i ovakav i onakav, ali opet ću ponoviti, ja sam samo igrač. Tu je izbornik koji odlučuje. Mene izbornik kad je pitao 45. minute utakmice protiv Ukrajine da li sam spreman, ne uči, ja sam spreman. Ja sam uvijek za Hrvatsku spreman i meni nije problem ni čekat, ni ovo, ni ono. Ne znači da sam sretan. Ja vjerujem da niko normalan ne bi bio sretan da ne igra. Matošević, Mijatović, pitajte njih kako su se osjećali. Oni čak nisu ni dobili priliku nastupiti na tom natjecanju. Tako da sigurno je ostalo žal. Meni je, velim, ja sam bio tamo isključivo zbog toga da bi pomogao toj reprezentaciji. Da li je to iskustvo? Da li je možda sam trebao u određenim trenucima i to? To nije na meni. Ja sam bio tu i ja sam bio spreman ući. Žao mi je što nisam dobio priliku da više igram. Da li bi sad to bilo dobro ili ne bi bilo dobro? Ne znam. To ne znam, dao bi sve od sebe u svakom slučaju da sam dobio više prilike. I u tom trenucima kad sam ušao, ja sam nastojao dati sve od sebe. Da li je to dobro ili nije? Bilo je ljudi, bili su ljudi sa strane, bili su ljudi koji su mogu o tome procijeniti, ja znam za sebe. Ali ja sam subjektivan, vjerojatno neko drugi sa strane može bolje procijeniti možda da li ja mogu, ne mogu, šta mogu i koliko mogu. Neki idu tako daleko da tvrde kako je tvoj odlazak iz uspinjače u biti osveta Durlenu za malu minutažu na Euru. Na neki način se to već odgovorio time da nemaš saznanja da je gospodin Durlen imao takav utjecaj na odluke. Pa ne, ja mislim onda u krajnjem slučaju da se samo bi se sebi svetio, jer mislim da je uspinjača ove godine imala ekipu koja se mogla boriti za prvaka. Ja sad kad gledam dalje prvenstvo, mi smo bili tu negdje peti nakon prva dva kola što smo imali dosta dobar Sarajevo u ovom drugom dijelu sezone, mislim da smo mi mogli vrlo lako biti među četiri ekipe. Sigurno smo mogli biti u vrhu. Kako je išlo prvenstvo dalje, mi smo se uvijek dizali sa Mićom, ti igrači bi se novi posložili, mislim da smo svi mogli boriti za prvaka. Da li onda meni u cilju da ja tako nešto, jer sad ja ako i krenem od nekuda ili negdje drugdje sljedeće sezone krenem, pitanje je da li ću moći, koliko ću moći. Znači gubim sebi godinu života u dobi u kojoj nije lako izgubiti 6 mjeseci. Jer ako kreneš iz početka iduće godine, opet ti možda treba 2 godine, za 2 godine ću imati 40 skoro. Tako da sad u ovom trenutku mislim da to nema nikakve veze sa svećenjem. To sigurno nema nikakve veze, jer jednostavno radio bi protiv samoga sebe.
Naš čitatelj Mare pita, zamjerate li čemu gospodinu Stankoviću i molim vas da budete konkretni, te što inače misliš o načinu vođenja reprezentacije? Pa izborniku Stankoviću, pa u principu ja s njim od onda kad smo se rastali nisam ni razgovarao, tako da mene sigurno nakon što je prvenstvo završilo zanimaju isto koji sve druge, zašto sam igrao malo, mislim da sam mogao više, njegova odluka i to. Velim, to je jedna od stvari kojemu ja mogu zamjeriti osobno, ali velim, to nema nikakve veze sa njegovim vođenjem reprezentacije, on je tako vidi, on je bio odgovoran za rezultat, on odlučuje u tom trenutku. Ja tu zbilja mogu malo, ja mogu ga njega pitat, ko što su i sad mene pitali. Da, žao mi je, krivo mi je, htio sam i to, ali to jednostavno nije moja odluka. Ja samo u sebi prvo sam pogledao u facu i moram reći da sebi ne mogu ništa zamjeriti, jer nisam dobio drugačiju priliku. Bio sam tu, bio sam spreman. Kad sam ušao, koliko sam ušao, toliko sam htio odraditi maksimum. Moglo je to biti loše. Često se spominješ ti i Despotović da ste ipak bili prespori u toj nekoj kombinaciji, odnosno da li ti možda sad kad gledaš unazad i pogledao si te vjerovatno i snimke tih utakmica, koje je tvoje mišljenje? Pa ja nisam nikad bio brz. Recimo, od mene su i golmani uvijek bili brži kada ćemo se nateravati na 10-15 metara, kažem, to nije nikad bila moja odlika neka. Tako da, kad to veli, ima sigurno pravo da veli da sam spor. Sad, šta to znači u igri? Da li to u futsalu nužno znači loš? Pa, ja ne znam što znači brzina, da li je to brzina razmišljanja, da li je to brzina dodavanja lopte, da li je to brzina trčanja, da li je to brzina shvaćanja situacije. Mislim, ima jako puno brzina u futsalu. Ne znam, velim, nisam nikad bio brz, možda sad s godinama još malo izgubiš na toj brzini, vjerojatno, mada velim, dosta sam se dobro osjećao i pripremao, velim, ne mogu ja sad, sigurno sam i najsporiji tamo, ali velim, opet to nije na meni, mene se nije zvalo da ja budem brz. Za to igrače koji trebaju da biti brzi su brzi, ne sad, ako sam ja zbilja usporavao igru, zato možda nisam ni igrao, ne, velim, to je sad odluka od izbornika, ako on misli da sam ja spor, onda on mene neće staviti, ali ako sam ja trebao zato da bi ja bio brz, ja ne mogu sebe ubrzati. Meni je, nažalost, ja mogu trenirati, raditi meni je priroda mi je dala to, ja mogu sebe malo ubrzati. Što se tiče dodira s loptom, da bude lopta ide brzo, ja i ovako nisam neki tehnički potkovan igrač da ću imati 100 dodira. Znači ja ću igrati prva, druga, znači neću ja usporavati igru, mislim, ako se to gleda. Sad velim, šta znači brzina? Nisam lijep na terenu za vidjeti, to znam. Nisam ni lijep ovako kad me se gleda uživo, to je činjenica, mislim, ja od toga ne bježim, ne. A što se tiče ovog drugoga vođenja, ne znam, ja ono što ću reći, mislim da je Stanković dao svoj maksimum. Znači on je za ono što je vodio reprezentaciju, ono što može, on je dao svoj maksimum. Jer pogotovo ako znamo da nije više ni tajna da mnogi reprezentativci otvoreno sad već govore, neću reći govore protiv, a u svakom slučaju ne slažu se sa načinom na koji gospodin Stanković vodi reprezentaciju. Možemo se sjetiti Mijatovićevog vikanja prema klupi na derbiju između Brodosplita i Vrgorca. Da li se to osjećalo u reprezentaciji tokom Eura i što misliš čemu je tome uzrok? Pa velim, opet mi smo svako imao od nas svoje razmišljanje. Sad, ako vi mene pitate kako bi ja vodio, kako bi ja napravio, koji su meni možda bile nelogičnosti, ja vam to mogu odgovoriti. Pa ću reći ono što je mene možda začudio, ali i vjerojatno izbornik ima svoje zašto je to tako napravio. Mislim da to onda morate pitati njega, da li su igrači neki, pa nijedan igrač koji sjedi na klupi, pa ja sam, kad sam vodio u Spinjaču, kad sam bio trener, znam igrače koji su bili na klupi. Ja sam vodio tu studentsku reprezentaciju, pa sam imao 25 igrača na popisu, mogao sam ih maknuti 10 da bih vodio 11, jer sam ih 14 mogao voditi. Znači nije to lako, sigurno će uvijek biti neko ko je nezadovoljan. Tako da velim, sad
druge stvari koje su bile, činjenica je da nije to bilo sjajno i bajno, ali to je nemoguće kad neko spominje da postoji samo 6 igrača u reprezentaciji. To nije istina. Nije istina da je 6. Nas ima 12 u tom trenutku za igrat. 14 nas ima ukupno na popisu. To su sve igrači koji imaju određenu vrijednost. I ti od svakog igrača u biti trebaš izvući onaj maksimum. Ali gospodin Stanković je otvoreno govorio da ima 6 igrača na koje može računati. Svi se recimo možemo prisjetiti, neki igrači su bili na terenu praktički po pola sata, neki nisu uopće ulazili. Pa je, velim, to su neke stvari, velim, ali to, velim, on je sigurno imao svoju ideju zašto je to tako napravio. On nije vjerovao drugima. Ok, da li se to moglo na drugi način? Ja mislim da se mogu, puno stvari da se mogu. Ja vam mogu reći kako bi ja, ili na neka pitanja kako bi ja odgovorio, znači fali nam pivot u problemima i smo to. Ne može Mijatović onda biti vani. Ako nas ima Despotović, Đuvat, Laura, Jelovčić na istoj poziciji, ne možemo se sva 4 skidati, onda se skidaju 2 za tu zadnju poziciju, kad znamo da se može koristiti Novak, da se koristi na poziciji, a Mijatovića držiš onda rezervi na klupi, da ga se stavi u igru. Mislim, to je jedna od stvari. Matošević koji može onda, koji je brži igrač, koji može ubrzati taj protok igre, koji zna, mogo i on može dobiti minutu. Babić možda koju minutu više. Velim, svaki od tih igrača se možda još mogu iskoristiti, ali govorim opet, to su neke stvari koje bi ja napravio. Da li izbornik ima svoju, ne da li ima, on ima sigurno svoju viziju zašto on tako napravi. E sad, da li se svi slažu s tim ili da li je to sad ok i sve, ne znam, nekom će to možda biti u redu, nekome možda neće biti u redu. Ja vam mogu reći ono kaj ja mislim, neko drugi će vam reći ono kaj on misli. Sad mi ulazimo u neku sferu našeg razgovora, ja mogu, ne znam, te stvari neke spomenuti, velim, to što sam sad spomenuo oko Mijatovića, oko tih nekih treninga ovakvoga ili onakvoga, da li se možda mogu trenirati na ovaj način, to je jako puno pomagao Marinko Mavrović. Opet, to je sve, znači, individualno naše šta bi od nas svako napravio. On je u tom trenutku bio odgovorna osoba, on je donosio odluke. I proizveo je jedan veliki uspjeh, to se mora reći. Ma rezultat je velik. Rezultat je velik i to uopće se ne treba sumnjati u to. Da li si bio pozvan sad na zadnje okupljanje? Ne. Da li misliš da ćeš uopće biti pozvan više u reprezentaciju? Ne znam, ne znam. Što to nije na neki način dokaz da gospodin Durlen ipak ima utjecaj na to ko će se zvati u reprezentaciju, a tko ne? Pa ne znam, ja to ne već, možda ljudi misle da više zbog toga što sad ne igram za uspinjaču nisam više za pozivanje, prošlo je neko vrijeme, znači nisam igrao. Druga stvar, može se desiti da imam svoje neke godine pa se reprezentacija pomlađuje pa se zovu neki drugi. Ne znam, evo ja to ne mogu reći, ko što prije nisam mogu reći, tako ne mogu ni sad. Dobro, ali svejedno, evo, želim čuti tvoje mišljenje, da li misliš da je i na koji način situacija u uspinjači utjecala na to da ćeš biti sad pozvan ili ne? No, ovako, tvoje mišljenje. Pa ne, meni mislim da nekako se stvarala klima već i prije, da su to neki stariji igrači koji se treba riješiti. Mislim da sam ja tu praktički 10 godina stariji od svih. Tako da i da je drugačija situacija, možda ja ne bi bio više pozivan, ne znam, ne mogu reći, to velim, opet ovisi o nekom drugom neko zove, ne želim uopće u to ulaziti, ali čudno je da Jan Matošević koji je budućnost, koji je bio tamo, nije ušao ni minute, ima 20 godina, sad na prvo sljedeće okupljanje nije pozvan, znači da ipak se nekaj desilo, da Grcić koji je u njegovoj situaciji istoj, da je on pozvan, znači sad kako to protumačiti, ne znam.